Marta je u bratra. To je moje mapa. To je doktor Toman. Ivan je doma. Moje matka je doma. Zuzka je v parku. Napravo je obraz. Marta je doma sama. To je bunda a to je sako. To je obchod a tam je banka. To je obraz a tam je socha. Anton je Rus. Marta je Ruska. Ivan je z Ruska. Moje dcera je v Rusku. Tam je porada. To je moje chata. To je chodba a tam je pokoj.